Karbikor Phoame Pen Peace and Prosperity Nepal Yatra Pwathe PNC Nepal adet Humri Damdet Pen Pini Puthot Dipu Nangka Cheletu Pai ni Phaing Korapliar ni Karbikor Phoame Pen Dipu Rong Supi Pen Nepal adet an Pangnulu Nepal Lerok Pen Mukoila Sahatya Sabhala Pen Nepal Adivasi Shema Satumsi Dipu Pen Kebar Karbikor Phoame Pan Konchun Bang Meipu Pen Chenglok Bang plikap rahini abang pu bang piapan deng pono. Lapen Karbikor Phoame Pen Kimang Nepal adat lerok te Himalaya Range lerok lote Singbamon ase arkli jipu a kemang ateng pen si arkli long si Kimang lapen kamatha teng pen bomut bokanta mesen longlo. Si arkli det pen puthot arni Khatbari Municipal Board Chairman atum Karbikor Phoame atumapan deng thusi Cultural Exchange padopontu. Khatbari ase Karkli adim Nepal Govpen World Tribal Heritage Center Kikim Japan Chiri Pharoisi alongle allotment alongle nang pilo pusi pini dipunang ka cheliahut ning karong pen Karbikor Phoame tum chethan pon nang tum jang cerah suning kaman karbilang medamai lalu pula karbilang medamai tu meloke taw tum lang met kham pulute ditung mang tah ditung kuso dimo sika cekat ma hima similarity hima dissimilarity lapen karjo mana emang tumta jujun asondo hak sikit hak itu mbak jujun dulu barje karbi dulu itu mbak hak sikit malah hai homo bang kacing itu pegang lasin itu mangke kar kidam sormat laso boy bang ke first abang ke lalu aja itu mangke just mana introduction to that thing lasin istilah mako situ ni cukup milu si bilta ke me bang lalu Khatbari se karbi dim long bang ke itu mafan bang ke Nepal government pensini itu mafan bang ke total Nepal government World Tribal Heritage Center puga khuliji kusi 100 bighas bang ke long leke allotment nang kilo kada kasi da allotment onai ni pi bang ke ni litum da council pen autonomous council pen apen nili mane Dr. Tobiram rong hang thanta la solam phan bang ke itum personally itum Karbikor Phopen da miji la si chuning ridamji alang litum ta Karbi phan se klem lo la si international la so cultural exchange mate lam lo lun lo ba jutang jubat do anak exchange song pusita alang ita ngacerap nu pusi ining helo pan di abang sinang itu biota pasti takuham biangong biota pasti takuham kalau Karbikor Phopen jadi macam kalau itu Karbikor Phopen ramtang pai ceklu ingkor Phopen Indonesian dari sana sini itu ala dak dam longpok Phopen itu han Karbikor Phopen han Nepal lo itu ke damadin ke Nepal along ke Pinai ke kira ada state lo pasang mungkin Khatbari lo itu ada kat juga kalau so angton itu man la chief coordinator Rana Kapni dan Bisnu Nirola dan UI 365 atau cuma aport itu atau macam itu masalah turun ke nasionisi itu pinjanian datang itu malong nanti tong sisi ni garong ke lah lo ini tu Karbikor Pho atau itu Karbikor Pho nanti sini long deh tapi kita tanggung jawab itu sih ada apa kalau tak kado kami fancy itu jadi ni hang tidak usah lo tapi semua itu pun kalau cuma nangkang lo dapat nili kita ambil alam yang ton mau itu mah doktor mabis tu tapi dah tanik lo di sini nili ni karong kalau lo nili tu mah an itu dam cot bang cok ce dapat nili tu kita dam ke ningkan isi muni ningkan si nanti ningkan sirke fancy ni tu ningkan sirke fancy tik isi jadi pilih ke ni tu ada keluar ke panam kon lo ada keluar ke panam pun kita gamlo make mulai dalam tu kita tanah taksi ini tu akai amai kemantu akai pun ini batu dah jatang Japan dah Karbidor tahu Thailand dah Karbidor tahu Nepal dah Karbidor cantik seta langsung kah humri dam ke itu pinikat batu dah pergi thang langsung mata happy akam sina tu mata tu pun tu Karbikor Pho tu ada humri dam tu jadi nilihin pen mo tu thot jatang pun na itu ada kedam tu longo bangke non meaning bangke nang tung kadok kabe media tentang lo karbilam me tamai lo no chale song do ansita ada tum kache dampen itu mamu azu kache bi hala tum khai pen itu makai dasu similarity hatu malam hatu malun hatu mapindeng asumpo jofi angtong dan tum pe isibet mu mata khalo daso teng ke ateng ku itu da hada kon sibang ko ke pinyang ke angtek long lo Nanti, mereka lakukan yang mana? Orang ni kan ini damji for bangkai. Kalau dia Karbikor Pho pen kedam, walam kali Karbikor Pho puluh telah tak ini tum kerja karbilan kali tum muka arus itu.
lasi non ke dam tuji po bangke nang itu ma phanta ko chunuri pon lo ka do hoi ka di kur pa korte phanta si KCS pen tami lamme damai pen sitami KSA pen sitami ba saru sarang amuni adam kargi ke phajo guru sar kolak sar tuman sitami nang dun lasi ni pen mai pu pen ku chunuri po lam se la pohela je ka do ko beta mo ke bang yarni kedam dia por nang lelu bulu tangke nang dun ke tami la so khansi mai pu pen ke chunuri pon berlo la pen ke la pen coordinator tum do nangega dum rana ka play ku palia khalo hai la pen te bisnu nirola la tum bahini la pen divide 365 जो है तुम रिपोर्टर का नंदुन sama khai tum la sela tum ta ameng nang pram dak ye nang tum gayar ni ben mang betul le konsula khonga ke bang sorle lan kan tum karni ni la pen ke arana long sana siki long le 1 kilometer position ke tam na lan mane la ke kapul khona sin la sin la lan than to lan lan tong lo kar do